La chava, kitenge dithabana tseno di re pelo ya motho e mano ntate ka di batla ho bolaya. Sehlopha se le loang la chava, re na le mokgetho wa Mafeteng ntate Temeditsholo sa fihlile le yena. E na le mokgetho wa Tiana ntate Madie Prince Madie o sa le teng le la chava. Sehlopha ha se kena ho bona sehlopha se hlwellang ke Nkoni le ABC. Nkoni le ABC ke tseno di hlwelletse sethala. Sedangato man. Yes.
Oh, siyabonga, oh, siyabonga, siyabonga thina. Oh, siyabonga, oh, siyabonga, oh, siyabonga, siyabonga thina. Oh, siyabonga, oh, siyabonga, oh, siyabonga, siyabonga thina. Bachaba, Hofella me Hataula Wale. Hofella me Hataula. Have you ever walked into a store, tried to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame through CPay. First, request payment.
enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then, proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase. At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments. Bachaba o thewa mehatla ula o kena dithakadi ke bona o fihla mokgetho wa kolonyama ntate ha le bone stadi e le letona la tshireletso. Bachaba dithakadi ke tsona tse hlwellang, dithakadi ke tsona tse hlwellang hona jwale.
jupile bohloko batitjhangane ba senya lekgotla bakhalibana ba dipolotiki batitjhangane ba senya lekgotla bakhalibana ba dipolotiki jupile bohloko nna jupile bohloko kandate Thabane batsewa jupile bohloko kandate Thabane batsewa jupile bohloko magoa jupile bohloko badimongala ba lekgotla lena tuangaleng ba eyabang badimongala ba lekgotla lena tuangaleng ba eyabang jupile bohloko kandate Thabane jupile bohloko kandate Thabane Lachaba ke dithata di dire di ukula bohloko kandate Thabane bana badimo ba lekgotla ba tswe ba lwane ke maetso le ABC ba hlwang mona e ka go tla ba monate jwale ke a utlwa ba tsitsinye ho bona Kabela ho bona Kabi ho bona o hlwa maetso le ABC
My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging. Have you ever walked into a store, tried to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame through CPay.
First, request payment. Enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then, proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase. At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments. Ayo
arena dumela utatelwa ibana yana Chenjawe Ajinurina Tolo tukimbona khalere kupa moha Awo La Chaba ba dipolotiki mona gale re kopa kgotso ho nyoloa ke me jwale ke qeme e hlwang ke bona ntate ha bo fane le hana ke o sa le ka go rona le yena go bona moetapele ra o etsa ke bona mokgetho wa Basotho Central ntate ga ditoropo ke ya ntate bagoti ha di tshwana
La chaba, haga bude mona ko ita mo ta pele tseno kena be mbaka. Haga bude mona ko ita mo ta pele tseno kena. Ho hlala motimposo na gwale. Ho hlala motimposo na gwale. Haga bude modu be mbaka. Haga bude modu ko ita mo ta pele tseno kena. Riboni,
Thomas Tabane, Mutewane, Hota Lena, Yaten Jamele, Hutani, Jena, Tita. Humana, Jamele, Humana. Humana, Jamele, Humana. Jena, Mutewane, Hota Lena, Mutai, Thomas Tabane, Jamele, Mueliswa. Tuko bitie khulu ya kubotata yana hande ya mafumadi dithote khabane tsa parlamente tsa lekgotla la kubotata ke tsena di eme kwano ya modibedisa o fitla ka kapa ya dipolitiki tsa diphetoho sera sa motho ke tala ngaka motho ga e Thomas Taba ke yena mothei wa lekgotla lena khale a betana le bona banna ba ka dipolitiki a re ngaka hloa kubotata ke manthaba di a ntse a phela ho bona nkebele ho bona Humana, Kubatata, Humana. Kubatata is the Chena. Kubatata is a teacher. Kijamele Abu Hutane. Walua. Can I go at the Medisa? Magugo. Can I go up to the Medisa Magugo? That is Jamele over Jelimone. Hotel one Hutana Kupatata. Can I know? Humana, Kubatata, Humana. Humana, Humana. I hold up Kubatata, I hold it. If it's a little while of the door, Tahula Muhu, and the Kotona, and the Hutana ABC Kubatata. Kewa Huja, Unampazela, Fanaka, who was a baby, you can get out of the Kibana batai bona he mutamai siba kubotata webi pacha wanu kamu nguna bene kiso wabulele kibona mukheto wa hamama mukazwani tuna la beti kibona mukheto wa wote date muhati yani kieu lituna la ditakasi kibona date twani la chaba Humana, Kubatata, Humana. Humana, Kubatata, Humana. Also get out and I will tell one of Hutanena. Who can avoid a feeling when Nkaku Kabi, Kienu Agena, wait up in one of Hutanena. Kienu Agena, wait up in one of Hutanena. Nkaku Kabi. Humana, Kabi, Humana. Humana, Kabi, Humana. Humana. Ivanella, Galikeja, that I will now go and tell it a local Italian. Who go to Sama Geja, what here? What was the manager from where the Lele got baby and about that in Wamuna? What is that? Is a go China Medisa? Where that in Wamata? Humana, Humana. Humana, Humana. Yesu mosese tele la sakati. Kieo, ulimelisa komiti ya mafumadi. Ofika ulimelisa komiti ya mafumadi. Ulimelisa komiti ya khulu ya naha. Ofika la ubakhetwa basitshaba. Kieo ulimelisa bakhetwa. Afitela Omushombeyi Matuna Jewa Vita Duelisa Matuna
o tla shebile komiti ya batjha ke ena moetapele wa lekgotla lena yeo re tlile mosebetsing wa hae ka jeno
la tšhaba le baka boetapele le moetapele wa kobo tata o sa le teng jwale ho na le bomme le bontate ba re thusang hore na re felle kae ha re sebedisane mmoho le bona e le hore e mong le mong a tla tsebe ho bona le ho utlwa hobane jwale mosebetsi ona wa tsatsi le nako e ikgethileng la tjhaba. O ko re tse pina fela mo do moetapele re qete penyenyana o ko re tse pina fela.
La Chaba. Ke tlo kopa mme ka pontate a tle a tlo rapela ene mona ma tlo rapella teng e tla ba mona sethaleng hobane hona le motho bana ba sign language ba tlo etsa ba fitise molaetsa ka sealemoya pono ke kopa pina fela. La Chaba. Ke fumana thapelo re bole dikatiba ka mora thapelo ke morena ka mora morena ke dithopi tse kgang e tle go kusana taba eno ha re fumane thapelo bohle re eme La Chaba. Bomme bontate ba makubotata batjha ya tlo rapela ke me mamphala moeletsi ke le ke bitsa beria 27 se ke bitsa mekgatlhaneng 27 bomme le bontate ke le dumedisa ka lebitso le leholo e leng lebitso la morena wa rona Jesu Kriste. Bomme le bontate ba makobotata jwale ke a rapela ntate modimo ntate wa rona ntate wa morena wa rona Jesu Kriste re leboha letsatsi lena le leholo modimo wa rona leo makobotata re tlileng ho tla mamela moetapele wa rona modimo re a leboha ntate ka ntate Thabane modimo wa rona re ne re mo nyoretse re mo qetetse kgale ntate.
re a leboga modimo wa rona e tsetsa makobo thata ka moo ba ratang modimo wa rona le bohle makobo thata a na furaletseng Ntate Kabi modimo wa ko etsa go dipelo tsa makobo thata a Samuele hore Ntate Kabi ke moetapele wa kobo thata a ko ba etsa modimo ba be le morao a ke ba hauela phathi ya Ntate Thabane ho thaya phathi ya se ntho e bonolo ho thaya phathi ke ntho e thata makobo thata a ko hlomphe Ntate Kabi a ko utlwa modimo makobo thata hauela Ntate Kabi mo hauela modimo wa rona a ko etsa go makobo thata utlwa Ntate Kabi ke a gapela modimo wa rona ke a gapela tlasa kobo thata e be kobo thata e re e tsebang ha e ne e teletswe ke Ntate Thabane Ntate Kabi o tla tsamaya dieteng tsa Ntate Thabane ke a leboha modimo ke a leboha o kgutlela malapeng o no re sike modimo wa rona o no foke ka madi a konyana e tsa Ntate Kabi tse lokileng hobane Ntate Kabi o tlo etella naha ena ya Lesotho pele re a leboha modimo wa rona re a leboha amen ya bua le lona makobo thata ke mme Mamphala moeletsi la tjhaba ke kopa morena a tlo re tebella dintja morena wa sebaka sena a tlo re tebella dintja Ntate Magoti o kae morena wa toropo re kopa morena a tlo re tebella dintja re tsebe ho qala beng baka morena ha ete ke Sesotho se jwalo ha morena a ntse a itlhopha jwalo o ke eno a kena morena re tebele dintja bomme le bontate ga le amohela sebakeng sena na hore di etse mosebetsi ka makgethe lebitsong la morena ke a leboha la tjhaba morena o sa re amoetse ha morena sa re amoetse re kopa dithopi tse kgang di tle di re fe lekgaso ha dithopi tse kgang di theoha mona beng baka re batla modulasetulo wa lebatowa lena a re amohele ebe ke dipina ka morateng ke moetapele e ba pina tse pedi de ho tjhaile ke taba ya mmino wane le wa dibini tse tlisitsweng taba ya rona e kgutshwane jwalo la tjhaba re kopa dithopi tse kgang di hlwelle stageng sepheo sa seboka sena sa kajeno ke ho thakgola moruo wa lekgotla la ABC Kubotata ka moetapele wa lona e leng Ntate Nkaku Kabi boteng ba mothehi wa lekgotla ena ngaka motswahae Thomas Thabane komiti e kgolo mapakatente ditho tsohle tsa Kubotata ke sona sepheo ke tsena di hlwella stageng dithopi tse kgang
Lachaba. Bimbaka ke hlomphe mothei wa lekgotla la Kubotata ngaka Motswahai Thomas Thabane komiti e kgolo ya Kubotata ke hlomphe moetapele wa lekgotla ka hare komiti e kgolo ke hlomphe komiti e kgolo ya mafumahadi komiti e kgolo ya batjha komiti tsa di province di komiti tsa mabatowa komiti tsa makala ke tsa kotlolo re hlomphe le kala le re leng ho lona le batho le re leng ho lona le kala le re khathile mo ba lona ke re la chaba
jwalo ka ha ke boletse hore seboka sena sa ka jeno ke se kgethehileng kopa modulasetulo wa lebatowa lena a tle ka mora modulasetulo ke pina tse pedi fela tsa ABC Kgotata ebe moetapele wa phahama ka mokgwa o tlo sebetsa ka teng ke kopa modulasetulo wa lebatowa lena la Maseru Sandra aga mona Machaba! 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 Hubona kuwatata hubona. Hubona nkemele mukhuswane hubona. Hubona Kabi Nkaku wethu kwa hubona. Machaba! Bommele bontate ke a le dumedisa ka lebitso ke Tebothane ke dula motsaneng mona Katlehong lebatowa ke 32 Maseru ke kopa ho isa tlhompho ho motlotlei hlooho ya naha ke boele ke isa tlhompho ya ka ho Qhoku hara diqhoku mothei wa lekgotla lena la Botata Machaba ho bona jabela ho bona re le komiti e kgolo hlile re itse ka nnete taba ena hle re tobe ya le teng ha o dumedise motlotlei bokeng sa dipolotiki batlotlei ba rona ke ba le dimoetapele wa lekgotla le mothei ntate ha re dumedise ka Basotho bokeng sa dipolotiki ka nnete se re itse ka e kgalema taba ena se ke ra tlatsa wa le haeba e sotse ntse re bua ka dipolotiki e seng ante leader ka nnete dumedisa makubo Machaba makubo Tupa e shape fatshe moetapele ke dumedisa Qhoku hara diqhoku moetapele mothei wa lekgotla lena le ntate Thomas Thabane ke boele ke dumedise moetapele ntate Nkaku Kabi Nkaku wethu kwa ke re ntate Modimo a o etse hantle mererong ya hao yohle ya ho isa Basotho pele ya ho thusa Botata ke boele ke dumedise komiti e kgolo ya lekgotla dikomiti tsa diprovinsi komiti tsa mabatowa komiti ya batjha e kgolo komiti ya mafumahadi komiti tsa mabatowa le komiti tsa makalana le dikomiti tsa makala le Botata ohle bomme le bontate ra le amohela kwano 32 re le hlonono re le ba le batowa hobane moruo ona o ntate Kabi a batlang ho ntshetsa pele wa lekgotla lena la Botata o tla launchwa hona mona lekaleng lena la 32 mme ke ho lona Botata ha re ithuteng ka mehla ho mamela moetapele hobane re tla ithuta dinthong tse ngata tseo a di buang hore morero hantle wa lekgotla kapa morero wa hae nako ofe ke boele ke re ho ntate Kabi moetapele ke rata ka tsela o tshwereng ka teng tate o re tshware jwalo o ise Botata moo ntate Thabane a neng a labalabela hore Botata e tla etsa ho fihlela teng tate go tshepetse bophethahatsi tate moruo ona o lontshang ka jeno ha re bona o phethahala tate o tsebe hore batho bana ba teng bona ba Botata ba tshepetse ho wena ntate bona ba tseba hore ha hona lekgotla le ka isang Lesotho pele ka ntle ho Botata bomme le bontate ka langwe la Machaba ke a leboha batswadi ho bona Botata ho bona Nkaku Kabi ho bona ke Mohanwe le ABC re fumana pina ka Mohanwe le ABC fella Mohanwe le ABC
Nkaku Bashaba.
Have you ever walked into a store, tried to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame through CPay. First, request payment. Enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then,
Proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase. At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments.
Moetapele le mothei wa lekgotla ke bana kwano tate moetapele le ntate moetapele ba etapele ba ka ke le fa maiki Mutira imengan kena unna kiana Nkaku Kabi ene ile mtu atana kijanjwa mbulu acha
Nachaba. Go from Pay Thomas Mutahai Taban. Motehi Walakota Lakobotat. The from Pay Committee of Holana, from Pay Committee Anaha, Yamafuma Hadil Committee Anaha. The committees are about the committees are the province. The from Pay Committee Lebatua Lena Leo Relem Holona. Kerela Chaba La Chaba Kekopa ba khonang ho ema re ke re eme motsotso le momfela ho hlompha le ho hopola ka kapa kotswana
ke a leboha ke le hlomphe ba hlomphehi ditho tse kgabane tsa ntlo ya setjhaba le lona ba hlomphehi ba heso ba ileng ba salla morao ha re tshela nokana ke le eleletswe le teng mono mohapinyane wa rothe ke bolelle Makobotata hore na hana re ne re qabangwe ke ka letsatsi le leng ke re ho yena re ke re tsamaye re potele ka morao ho thaba hobane jwale ha ke na ho tsamaya le yena haholo a soe ka mora thaba ye belaela hore taba ena la etsa hore a tjhatjhela morao ha e so be late haholo moetlo ha se ntho eo o e swabelang re swabela fela hobane batho ba rata ho etsetsa ditshomo ba le lokisa monna eso o feletse Makobotata a heso ke qala ka ho etsa selelekela molemong wa komiti ya heso e kgolo ho kopa tshwarelo ho lona ka hore lekgetlo la pele re ntse re ipona hore na ditaba tsa rona re di sebetsa jwang re ile ra fumana batho ba reng re phuthe matsoho hanyane ba kgahlwa hore thusa le hore kgahlametsa yaba ho phutheng matsoho a rona jwalo ho qetella ditaba di diehile ho tsamaya hantle eba mabatoa a Lesotho ha ayo mona mo re teng re tlo etsa bonnete ba hore re tlo potoloha le mabatoa ao re a kolotang a sa kang a fumana mokgwa wa transport ho tlo fihla kwana re kopa tshwarelo hore botebong ba dipelo tsa lona le fumane hore le re tshwarele re a tseba le ne le labalabela hore ebe re mmoho kwana empa Mhlompe Thabane pele ke tsela pele ke bolelle Makobotata ana hore ke ila ka utlwa mororonyana wa marakana ke ntja tse nyanyana ena e reng la e bohola ebe ha o hetsi wana ha se ntwe ka ba o loma e bohola fela ka lentswe leno le lenyane la yona ba re sethaleng mono ha re na ho ba teng ha ke rona bana re teng ebile ke a tseba hore ha re tla sethaleng re kwatile hantle ke ha ho tluwa sebokeng sa ho qetela jale ha ebe le ka batla hore le bohole ha re na ho hetla le ho hetla marakana a bohole a etse mosebetsi wa ona taba ya bohlokwa e kgolo ke hore re lokise tsela eo ditaba tsa rona di loketseng ho sebetsa ka yona ha re lokisitse tsela eo ditaba tsa rona di loketseng ho sebetsa ka yona ditaba tsa rona di tla dula di tsamaya hantle mme ho se ho boletswe ka thapelo e matla qalong mo hore ka morao ho dikgetho tsena tse tlang Makobotata e tle be le teng ka hare ho mmuso ke rata taba ena le tshwae le tle le hopole nako yohle ha ke bua ka yona re bua ka Makobotata ha ene thewa e theuwe ke Thomas Motsohae Thabane ka selemo sa 2006 are o bona matsoho a hae a faseile a ntse a sebetsa tlasa motho e mong jwale motho ena a sa fihlelle moo yena Tom Thabane a labalabelang ho fihlela teng mme nakong eo a ileng a kena ka hare ho puso re ka thathamisa dintho tse senang ho fela tseo a ileng a di fihlela molemong wa Basotho mme ke ne ke re ho lona Makobotata
ho ntse hona le mona le mane mo motho ha ntse a tsamaya ebe wa kgetshemela wa khibela ka motsotsonyana dipelo tsa lona di ka nna tsa reteleha fela di tle di phakise di khutle hobane Tom Thabane o theile ABC Kubotata tlasa metheo e thata haholo foundation eo a theileng Kubotata ka yona a tla lakatsa fela balakaletsi ha se metheo e tla tsitsinya le ho helia ke tjhoki eme mo Ntate Thabane o nsile ka hare ho lekgotla le leholo haholo boholo ba lona o le utlwa diqholotsong tseo o di fumanang ha o ntse o tlola maqhubu hore mona o ka hare ho lekgotla la dipolotiki le leholo ho feta makgotla ohle a Lesotho le a isi le hohle mo ho ngotsweng ho fihlella hona jwale ha ke eme mo ka gana ha ena Lesotho ha ona lekgotla le ila ka la kgethwa ka dipalo tse ngata ho feta lekgotla la Kubotata ho fihlella hona le a ka itikelang a bile a ntse a sa tlo atleha ke tjho jwalo re tlo sala re ntse re le lekgotla le leholo ka hare ho naha ya Lesotho ho tloha ka selemo sa 1966 ha re fumana boipuso ho fihlella ha ke eme mona re ntse re bua naha ya Lesotho e bile ka hara ditaba tse ngata haholo dikatleho di teng tse ka thatamiswang le diqholotso empa hangata ha re hetle ka mane ka mo hona le diqholotso re sheba pele mo ha o nepaetse re le lekgotla la dipolotiki re loketseng ho nolofaletsa Basotho maphelo le shebe mona mo ke emeng teng hona le mme ya ntseng a bua ka matsoho ho tlo be le motho ya ema mona re ha se nnete hore ke Kubotata e qalang leeto lena la ho hlokomela batho ba nang le bokoa ba kutlo molaetsa ono o re dibokeng tsa rona ho tloha hona jwale ho ya pele o se o ka tla o ntse o bona ka mahlo a hao fela ka ditsebe o sa utlwe hobane o Mosotho o na le tokelo e tla ga batho ba hweletsa mane ba arabela lekgwakgwa ka fo ba arabela Kabi motho ya jwalo le na o tla hweletsa hobane hona le molaetsa o ntseng o bolela hore na ho ntse ho etswa jwang mohoa wa rona wa selemo sena ha go thakgola ka sona sebopeo sena hobane re ka nako ye telele o bile le mekgahlelo ya setjhaba eo re sa kang ra enatsa re le babusi hobane re utlwa eka ha re phetse hantle re sena phatsa ya bokoa ba mofuta ofeng kapa ofeng re bona ka ke rona fela ba lokelang ho phela re loketse ho phela kaofela re le Basotho mme re se re ba kenyeleditse batho bano ka mekgahlelo ka ho fapana ho tloha ka dikolo tsa Lesotho kaofela ha re kgutlela ka hare ho puso re tlo tla re sebeletsa ho bona hore ho rupelwa barupedi ba lekaneng ho tlo fana ka thuto dikolong tsa rona tsa mathomo ho batho ba nang le bothata ba sa utlweng ka ditsebeng taba eno ha ya lokela hore ke ba etsetswa favor ha ba phela Lesotho mona hobane fela ba na le bofokodi bo itseng bo ba sa ikgethelang bona ba sa ipopa ke kenyeletsa le mekgahlelo yohle ya bokoa ba masapo le bokoa ba pono lekgotla la Kubotata le ikeleditse hore le tle le elellwe taba eno re ske ra ba le dikolo tse jwalo ka hare ho toropo ya Maseru ebe re batho ba phelang ditrekeng
ka re bona ha bana tokelo ya ho fumana thuto. Nakong ya puso ya Kobotata o bile le dikatleho tse ngata haholo tse tshwarehang tse bonwang ka mahlo tseo batho ka nako e nngwe ba sa hlokeng le ho di bolellwa hobane di fihlile tsa fetola maphelo a bona. Ha re bua tjena re le naha ya Lesotho re ntse re na le bofuma bo hakanyetswang diperesenteng tse 30. 30% eno ke ya batho bao ha o ja dijo tsa motshehare yena a sa tsebe hore na o ja eng. Jwale ka nako e nngwe a tswetse ana le bana mantsibuya ha lokela ho ya hae ba lebeletse hore ba sokelwe papa ba je. Ke tsona ditaba tseo Thomas Motsohae Thabane ha thea lekgotla lena la Kobotata a re sera sa motho ke tlala e le ha shebile ditaba tsa mofuta o jwalo hore batho ba bonahalang ba le kojwana di mahetleng re ba ele hloko re ba ele sedi re bone hore le bona ba phela. Ka re ho naha ya Lesotho dipalopalo di a bontsha hore diperesente tse 26 ha di sebetse. Lekgotla la Kobotata le tlo tsitsisa maano ao ha re a pharalatsa le tlang buka hore na ke ka tsela efeng lekgotla la Kobotata le tlo tla le fetola hore batho ba ka thoko ho mesebetsi a fumana mesebetsi. Ha re bua tjena re le naha ya Lesotho boholo ba dikgakanyo tsa ditjhelete ke tse yang mekgolong. Ke tjhelete e bitswang ya leino o fumana mokgolo lo reka dijo le ya ja e ntlafatsang le ho hodisa moruo wa naha ke percentage e nyanyana haholo. Mohlomong ha re etsa mohlala o phelang re ka re ka hare ho 17 billion e tlebe e bewa e le dikgakanyo tsa ditjhelete, 15 billion e tlebe ya dipetroleng tsa rona e ya mekgolong ya rona eba 2 billion to 3 billion ke yona eo thweng e etse diprojeke e hodise naha. Re loketse ho fetola morethetho ono. Morethetho ona re tlo fetola jwang na? Ho fihlella hona jwale ha re ntse re bua dibaka tsa rona tseo ho tsona e leng dibaka tsa temo di ntse di le ngata ho feta dibaka tsa bodulo. Fela ho fihlella hona jwale ha re so ise tjhelete ka lekaleng la temo hore temo e ke re fe dijo tse etsang hore re emise ho lata dijo ka ntle ho naha. Batho ba bangata ha ba tlo ikwisisa hantle taba eno hobane dikolo tseo re keneng ho tsona ke tse reng ha o tswa ka tlelaseng o lo koloka o ise kopo o hirwe kae kae. Fela ha o nepaetse bophelo bo le temong motho ya itshebetsang a fumana tshehetso ya mmuso ke yena a bileng a phelang ka boiketlo ho feta nna ya tsoang ka 6 o'clock ke ya mosebetsing. Ho tloha ke qala dikonyaneng ke tswa hoseng ke ya sekolong mme wa ka ntsa ga o qeta standard 7 o tlo phomola. Athe hona le ho bitswang form A ho ntse ho bua pele. Mohla o fetang mono o qala ye ntjha ya ho kena ka hare ho mesebetsi e leng hore phomolo ha eyo. Fela ha re tshehetsa lefapha la temo re ka iphumana re le naha re entse mesebetsi e mengata ho feta batho ba phuthileng matsoho ba ntse ba kopa hore na ba hirwa ho kae. Taba ena ha e lokele ho phethahala ka ho bua fela le bokgeleke. E loketse hore mmuso ka bona o fane ka tshehetso
tshehetso eo e tla etsa hore ha hona le dihlahiswa tsa hao ho be le moo dihlahiswa tseno di tlang ho rekwa teng. Mme ka hare ho moruo wa rona ka mona re tjho jwalo re se re qadile ho ngola fatshe ka ho ntlafatsa le ho matlafatsa moruo wa rona hore ha re ke re boneng hore re fa temo tlatsetso e matla e tlo tla e boloka ditjhelete tsa naha, hobane re se re sa late dijo ka ntle ho naha empa re itlhahisetsa dijo. Ke ne ke batla ho etsa mehlala e fokolang fela ho lona makobotata a heso a teng mona. Ke holetse sebakeng sa Mazinote mane a Lekgobanyane, mono mo ke neng ke holela teng. Bomme ba teng ba ne ba rua dikgoho tsa nama, fela ebe ha ba keta ho di hlaba di rekiswa di a kolotiswa, tjhelete ha e kgutli hantle. Jwale rona ha re fetola katamelo eno, ha batho ba hlahisitse dikgoho tseno, jwale ba di tla di fetola, di package-wa, di etswa ma-braai pack. Ha re tlo ba le lebaka la hore re batle ho reka dikgoho ka ntle ho naha. Re na le lekgulo le aperweng ke sehala-hala hona jwale. Rona re le lekgotla la Kobotata, ha re ya lekgulong, ha re kena ka hare ho puso, re tlo sebeletsa hore re hlwekise lekgulo ka ho tlosa sehala-hala. Moo ne tlabe le selelekela moo re yang teng, e le hore lekgulo le ntlafale, ho be le diphoofolo tse tla ba mono. Ha o kgaba ka dinku, re tlo tla re ba le dihamole tse rekiswang, re ske ra lata nama ya nku ka ntle ho naha. E kgona ho fihlela na bela le so ipotse hona le ha lo reka le besa nama dilakgeng ba besang nama, hobaneng hangata ho beswa kgomo fela le kolobe. Hobane nku ha e sokodise haholo, fela ha re kgone ho di rua ka bongata ba dikete, hobane kutlwisiso ya hore di ka fetola maphelo ke kgiro ka boyona ha e so rothe ka hare ho rona. Ha re etsa sehala-hala hona jwale, ke se etsa fela hore ha re keneng mosebetsing re fe batho dikete tse 2 ya kgwedi fela. Ha re hlalose hore mo re yang teng ke ho bula lekgulo, re tsebe hore re le naha re ikemele. Mme rona ka morao ho dikgetho tseo re tlang re di lebile, tseo re di futhumaletseng haholo, re kopang hore mmuso o di bitse, re malala-a-laotswe. Kobotata e malala-a-laotswe ho kena ka hara kgabo ya dikgetho. Taba ya boshodu ba diphoofolo le boshodu ba boqhobane eo Thomas Motswahae Thabane e leng ye nngwe ya ditshiya tseo ha ne a bua ka Kobotata a ikotla sefuba ka yona. Ona sa e bui ka molomo. Ha ne a ka tlo tshwara seboka mona, hona le mothonyana le kgwekgwe ka mora lekgalo leo. Ona mo heletsa a eme mo, o re emisa taba eo ya hao kapo re tla o tjhakela. Ha ke na ho bua ka mehlala, ke siya le jwalo ba tsebang nalana Lesotho ba tseba maputulo a Ntate Thabane. Mme pusong ya rona re tla etsa bonnete ba hore re hlomela sepolesa ka thepa e lekaneng. Hona jwale letsatsi le letsatsi re a halefa, re halefela sepolesa se diang ho fihla mo tsietsi leng teng. Ha hona mohla re kang re fa sepolesa monyetla ho se hlalose hore na ba na le dikoloi tsa ho fihla moo. Ho rona ke ntho e kang ke excuse fela ya bona ya ho tswafa ho etsa mosebetsi. Mme boitlamo le boikitlaetso kapa commitment eo rona re tlang ho etsa ke hore ditsi tseno di be le thepa e lekaneng e di nolofaletsang hore di etse mosebetsi.
ne ke bua maoba mona ke re Lesotho mona e ka re ditlolo tsa molao di motshehare fela a letsatsi le dikela o ke bua bona koloi ya sepolesa e ntse e tsamaya tseleng mona o tloha Maseru ho ya Mokgotlong eng ka bo enye o etsahalang o so ka thuswa ke mo feta ka tsela empa ha o nepahetse ho loketse ho be le dikoloi tsa patrol bosiu le motshehare koloi tseno tse ntse re di re feta e nngwe ke elong ka bophelo ba ngwana wa motho bo neng bo ka ba pholoha ha tshireletseho e le teng mme pele re fihla re tiisa ka thata ka hanong ho maponesa re ba fe sohle se lokelang hore bana le sona hore ba etse mosebetsi re tle re ba omanye ka se teng re tloela a o e ka bang ngona ke ditshwele ka hare ho diwatropo jwale bona ba ja mo ba sa tlamehang ho ja teng jwalo ka mashodu a mang ohle ho tla nkwa dikgato ho etswe dintho tse lokelang ho etswa ka bona re le naha ya Lesotho re na le banka e sa le kwalwa mona ya temo ha o na le motho ya buang ka ho tsosolosa banka ya temo mme ka ha le rona ha re utlwisisi ho nepahala fela ha ntse re isa tjhelete bankeng re kwalla motho ya no wa sohwai eo ditlhoko tsa hae di lokelang ho be le lenyalo le banka ya temo o siuwe ka thoko nakong ena re entseng jwalo re etseditse dinaha tse di mmaraka hobane tsona di a hlahisa ba etsa tjhelete tse ngata ho feta tsa batho ba fasitseng dithae ba hiruweng empa ka ha Lesotho mona temo ha se letho re ketella re khalla motho ya fasitseng thae jwalo ka ha e ka bophelo bo mono fela re hlonolofaditswe ka mobu o mongata o re ntseng re o sheba fela re tlotla re fetola mokgwa wa katamelo ya temo re le kobotata mehla yohle ha ile nako ya temo ya lekaleng mane ro reka manyolo a lebitso le tshwanang ya kgola ho tloha boipuso bo qala ona mobu wa rona ha o sa hloka mofuta ono wa monontsha ha fela re rekile monontsha ono ho nepaetse tsela ya rona ya temo eo pone e nngwe tla hlaha mona e nngwe e hlaha ka mora tenteane ha re so bone hore nakong ena e setjhaba se eketsehileng re saletse morao empa ha se lona ba loketseng ho ela hloko ditaba tse ke motho wa mobusi eo le morommeng ka menwana ya lona hore a bona hore ditaba tseno di a etsahala mme nakong ya rona temo e tlotla e nyoloha e fihlela toro eo Tom Thabane Shalana le yona ka temo le naha ya Lesotho Ntate Thabane re leboha modimo ka wena re kopa hore modimo a o baballe a o fe bophelo e tle re ha o le magwagwe mane o shebeletse o tle o bone tse ding tsa ditoro tsa hao tse ileng tsa sitwa ho fihleleha di fihlele ha o ntse o phela o di bona ka mahlo re na le mokgahlelo wa dibini Lesotho mo dibini ho tloha ka tsona tsena tsa rona tsa lekgotla la dipolotiki ha ba binne mona sethaleng a tshwere CD ka letsoho ke reka ka 50 malot o utlwa eka e se le ha o lekana fela ha ile hantle ha ho a lekana ne ke bua maoba mane hore ha ke letsetswa fonong ya ka ho lla pina eno e llang monga yona o fuwa tjhelete ke letsetswa fonong ya ka pina eno e llang ha ke araba monga pina eno o fuwa tjhelete bophelo bo qala moo dibini ha di ikopele taba eno ho ba mafapha a mohala e leng ba Vodacom le ba Econet mekga ya dipolotiki ya ema e fihla e dule fatshe jwalo ka ha re ila ra fihla re kokota ho Visual le Econet hore hela re laka ga ba le nomoro ya kobotata ditaba tsa rona di ka ba tsa tsamaya hantle re ne re tseba hore ha nomoro e ntse e kenya moya ntse e letsa na ha ile hantle ho kena eng ka mokotleng wa kobotata re ila ra lahla taba eo tseleng
go khutlela morethethong ono ha re le lekgotla la dipolotiki ha ho bonolo jalo ka ha re kene ka hare ho puso jwale re le bolella mona ka lefapha kapa ka le hahlaudi gore ba haeso e ke le re thuseng ha ba hahlaudi ba tle Lesotho mona a kentse sim card ya Lesotho a letsetswa a ka utlwe pina ya Sesotho a utlwe pina ya motho wa Lesotho mo makgetlo ano a o ilileng ha fono ya hao e ntsella ebe makgetlo a o a fumanang di 100 maloti tse ngata ho feta tsena tse re ba fang tsona ha re reka CD ke e reka ha nngwe ha ke sa tla e reka hape empa selemo sena ho pota ba ka fumana tjhelete ha fela ho ntse ho lla dipina tseno tsa bona difonong ditaba tseo batho bohle ba tsetetseng ka hare ho naha ba le malalalaotswe hore ba di phethahatse ba emetseng fela hore na ha le bua le reng motjha maphasa o ba qotela hore na ha makgalanyane mane ona le project e feng e thagotseng ya temo mo o neng ho etsa demonstrate temo ya moraorao ha se lekala la temo le entseng jwalo lekala la temo le ile ho kgwebo e teng Lesotho mona ya thitelo ke se ke totobatsa hore ke le re kgahlametseng re ke re lemele setjhaba sena ka temo e fapaneng re tla ka mofuta wa monontsha o fapaneng le menontsha re ipapisitse le rona mobu ona o re leng hona o batlang ntse ke re batho ba feta makgalanyana ba fapoele masimong ano ba shebe mo le hlaka la teng le tlebe le jere diqo tse 4 le hlaka le leng taba eno ha e bolele hore batho ba tlileng ho tlo thusa ba bohlale ho feta batho bohle go ho nepisisa fela hore na temo ha e nepaetse e loketse e tsamahe jwang ke kene go bahlanka ba mmuso jwalo ka sepolesa fela boholo ba nako re lwantsha bahlanka ba mmuso ka ditshebeletso tse mpe empa ha ona mohla re kang re lekala le la mmuso le fuwe dikgakanyo tse lekaneng hore ba arabele ditlhoko tsa setjhaba mo o lokelang ho etsetswa tokomane jwale e print o tshwara tokomane e printuweng jwale ba sena stationery ho sena tjhelete ho reka stationery ha re na lebaka la ho lwantsha batho bano ho feta hore re bone hore thepa yohle e hlokahalang ka hare ho mmuso e ba teng molemong wa hore Basotho ba fumane tshebeletso re na le bahwebi ba qala dikgwebo ba le banyane ba etse mesebetsi ba iqeta ha ba qetile mesebetsi ba lokela hore ba lefuwe ebe ho tla bua ka mo thweng ke treasury ho bua ka mo thweng ke hokae motho a ke dilemo tse 4 ho ya ho tse 5 kgwebo ya hae be e wele lekgotla la kubotata ya Basotho le tlo sebeletsa ho bona hore le nyolla bahwebi ba Basotho ba sebetsa le bona bana ba melata fela bana ba Basotho ba fuwe potongwane ya hore re ke re hlahisitse dibilionere re le naha tlwaelo e etsahalang dipolotiki mona o tla fumana ke fa moruti tshehla sengwathwana ha di sa bohobe hobane ke nka hore o pelaka ebe ha e arolelane le ba bang Basotho ka nako mo ka ke mawatla kapa ke dithoto fela ka mahlo a tsebentse ba bona le ha ba thotse re tlo bona hore re nolofaletsa bahlanka ba mmuso ho ba fa thepa e nolofaletsang ho ba etse mosebetsi itle ha motho a sa etse mosebetsi o qosana le ho lwana le yena o lwane le yena ka se teng o bana sa etse mosebetsi fela disebediswa di le teng ntate Tshinyana ga papa o bone ka mono ka tente wa swabisa makotata heso hore ebe ele naha e re reng re fumane boipuso ka selemo sa 1966
ditalenta tsa rona tsa papadi ya kaladeng le mefuta yohle ya ditalenta eo bana ba Basotho ba nang le yona ebe ha e bonahale le teng televisioneng ya Lesotho. Ha o botsisisa lebaka hantle o tla utlwa hore television ya Lesotho e fapane le ya Greek ba fuwa dikgakanyo tse nyane. Re hlola fela le hore Convention Center mono re ke ro thulanyang dibini tsena o be di award kgwedi tse ding le tse ding tse tharo ha ba ntse ba hapa jolo ba ya malapeng ke papa hobane mosebetsi wa bona ke ona o lo ba ntse ba o etse. Me lekgotla lena la Kubotata mohuong ona wa lona ha le thakgola le re television ya Lesotho e tla ba le tsona di soap tsena tse shebellwang di bapalwa dinaheng tse ding. Ba nang le matla hona jwale ha ntse ke bua e tle re mohla re fihlang re kene ba sentse ba dietsa ho nolofatsa mosebetsi e tlempebe hore hona le kgahleho e batla e fana ho Basotho hobane ho nepahala hore Basotho ka ditalenta tsa bona ka mekgahlelo ya bona ba bona hore na ba iphedisa jwang. Ha o fapoela ka mona ka bohahlaudi ha o tshelela naheng tsa bohaisane hona le mo tang ka jwang e tla ga o tswa ka gana ha edo hona le tšhelete eo e sileng o rata ka o sa rata e ba o feta mane mo thweng ke toll gate o patalla koloi ka bona le sebaka seo ya mang ho sona o kgahlwa ho ema ho sona. Re na le dibaka tse ntle haholo Lesotho mona tsa bohahlaudi tse hlokang fela hore di ya kufisetswa hore di fane ka tjhelete ho naha ya Lesotho. Me lekgotla la Kubotata le tlo sebeletsa ka matla o bona hore ditaba tseno tsa ho phamisa bohahlaudi di etsa hore di phedise le ho nyolla moruo wa Lesotho. Ha o tsamaya le hlabula o dikela kwana Thabatseka ha o fihla lekgalong la ba o fumana bana ba Basotho ba iketseditse menyakwe ya boitlhabollo mono le boithapollo. Mmuso ha o nepahetse o loketse ho lokisa sebaka seno le ho etsa sebaka seno a tourist destination mo jwang ka jwang ha o hloka ho hlabola o lokelang ho nyoloha o ye moo hona o ya katse o nyoloha le ka mane ka mafika disiu kae ka pokae re tla ema mo re nke difoto ho sena letho le etsahalang empa ha re na le setup e organized hantle e re thusa ho ha o fihla bono o le moeti o fihla go siele dollar e le nngwe kapo tse pedi ka ho ba sebakeng seno sa rona. Mme ditaba tseno ke tseo rona re di etseng hloka haholo mme re tlang ho kena ho tsona ka sekgahla. Date Thabane makgetlo a sa le ntse re kena pusong le Kubotata e sa le ke ntse ke a lositse ke thotse taba ena ke hopola ke eme mona ha ke so be le monyetla wa hore ko botse ka yona. Lekala la thuto hangata ka hara di-coalition partners le nkuwa ke political party tse ding ho ka nako mo re hlolang le ho araba dipotso tse hlokang re di arabe hobane jwale o tla bona re le ka hara puso re kopanetse puso e se bile e fetoha molao e ka re mebuso e mmedi ba bang le ba bang ba ikarabella ho eo ba reng ke monga bona bele re qekisa selekane sa hore lenyalo le phela dilemo tse 5 hona le mo ho sa thetsweng teng. Ha re khutlela puso hara dintlha tse kgolo tse re lokelang ho di nka e le di-priority lekala la thuto re ke re le kadime re tlo sebetsa le lona. Lekala leno la thuto re se ra tlo sebetsa le lona fela hore ke lekala la Kubotata. Re qala ho tloha ka bona batho bana ba nang le bokoa ka mekgahlelo yohle ya bona. Ho be le dithupelo tse etsang hore motho wa mosadi ha tswetse ngwana nang le bokoa a se ka ikutlwa eka o sitetse modimo ngwana eno wa hae a kene sekolo ba se ba patwa ka tlung a bewa letsatsing ha ba itibata ebe wa patwa re setjhaba se jwalo hobane ha re hlabollelane hore re bona hore ditaba tsa rona di a loka re be setjhaba se futhumalwang ke naha kaofela. Dititjhere ha o ka wa mamela seboko sa tsona o tlo ba fana ditshebeletso fela o TSD le dibakeng tse ding
le re ho wena ba bohlokwa fela ha ba ruta bana ba rona. Mekgatlo ya bona ya basebetsi ka mekgatlelo ka ho fapana hangata ba kopa ba je ba kopana le mmuso, ba bue le mmuso, re kwala mamati. Nkile ka ba trade unionist ebile ka nna ba ka pelo ntse ke le yona. Batho bana ba mekgatlo ya basebetsi kaofela ho tswa bo le phosa ho dikela ka difemeng kaofela ha se ka mehla ha e re ha ba kopa ho kopana le mobusi ke hobane ba batla nyollela meputso. Dipolotso di ngata haholo tseo tse di bakwang ke rona ba politiki ka mefuta ya dipolotiki tseo re di phedisanang ka hare ho mesebetsi. Ebe ho sekisetsana ka di-promotion le dintho tse ngata tse molemong wa maphelo a maponesa malapeng a bona le matitjhere ka ho tshwana. Ebe bang ba itseng ba tla una molemo, bang ba itseng ha bana ho una molemo. Ditaba tseo re lakatsa hore ha re kena ka hare ho puso re ke re nke lekala la thuto re ke re tlo sebetsa le dititjhere le ho hodisa thuto ya Lesotho moo. Re na le yona tlwaelo ya hore ngwana o tla kena primary a ho tswa form 5 ba bang ba ye di-university. Ha ngwana ka re ke batla ho ba teacher, e tla ba teacher ngwana ye. Re iphapanya re le naha hore se re na le matitjhere a lekaneng mohla a qetang ha ona mohalo sebetsa. Ha re feng bana bana lefapha le leng e ntse tlo ba mojaro wa rona re ba fepa ba tshwere mangolo hobane ba etsa ntho e le nngwe o itse wa e rata. Ha re a eletsana re etsa se nepahetseng ha re batla naha ya rona e fetohe. Empa ha re sa batle e fetohe e tla ba naha e sa bonahaleng ya pele hobane re ntse re tapatapa nka e le nngwe re fetwa ke dinaha tse ding. Ha ke tsebe na Makobatata re utlweka ha dijo di ntse di kena madibohong mane tse tlo re fepa tse fang batho dimilione kgwedi le kgwedi. Ho na le bana ba mabubu ka mane ba jang dimilione ka ho hlahisa dijo tse tlo rekiswa Lesotho. Re na le mobu ha ke tsebe hona nto o utlwanye ka e ka re hlola ke eng. E ka nna se ba mosebetsi o bonolo fela ha re kena ka hare ho yona. Basotho ba tla bona hore ho na le mo ho buang teng. Thomas Motsohae Thabane o ile a re thehela mabloko masimong ma mmuso o kene o a role le beng ba masimo. E ntse o fa le setshwantsho sa hore na pelo yane ya hae jwang ha e ya ho batho ba kujwana di mahetleng. Ha tloa ditulong a kgutlela hae makgwakgweng o ntjetse hona mabloko a ntsa le teng. Taba eo e bolela hore re tlameha ho kgutlela morao drawing board le lokiseng ditaba tsa rona hantle. Molaetsa ona ke sentse ke o fa le lona maparamente a heso a teng mona ao ke a amohelang. Mme le lona Makobatata ke a tseba hore ka nako e nngwe dipelo di a mafisa. Ha ngwana wa lelapa a ile a tswa a tsamaya a nkwa ke lefatshe, o loketse hore ha a kgutla o mo bulele mamati hobane ke ngwana wa hao. Ka nako e nngwe ha se ntho e bang bonolo haholo ho latela hore na mohlomong o la sitelwa motswadi ha kae. Fela ha eba re batla ho pholosa naha ena ya Lesotho ya Makobatata ana a tlile mona ka boitelo bo tshabehang le bane ba ntseng ba lla ba hore ba sileng ditopong. Ke kopa Makobatata ha ho le bonolo re bueng le dipelo tsa rona re kgutleleng ka e le mmoho bana ba monna le moo. Ha o tla mosebetsing hoseng o palama tekesi o palama bese. Ditekesi tseno le dibese tseno di tsamaya le bana ba Basotho ba bitswang baqhobi le bathusi ba bona. Pele re etsa mohuo ona re ne re bua le boramakoloi hore batho ba heso ha le kgafa manona le karolo ya tjhelete eo le siang. Na re se re ka ra itlama re le mmuso ho sebetsa le lona le ke le etsetse baqhobi le bathusi ba bona dikontraka tsa tshebetso.
Eske a re hosane ha ka dia ho tsoa ebe ha fihli mosebetsing ebe wa mo leleka ana le lelapa ana le bana ba kenang sekolo re ke re tlo ba le mokgwa o fapaneng wa ho sebetsa hobane ke mofuta wa mosebetsi o mmuso o tlamehang hore o tshetse hobane re sentse re sa kgone ho etsa mesebetsi e lekaneng mme eno e sentse e entswe mesebetsi re thusane le bahwebi le batho ba hirileng batho hore mesebetsi ena batho ba bana e be bohlokwa ho bona. Ntate Thabane o ile wa etsa mosebetsi o motle wa ho nyollela batho ba sebetsang ka difemeng tjhelete. Mosebetsi ono ha o so felelle ntate wa ka. Re loketse hore rona ba Kobotata hobane jwale dintho tsena le ha di le bonolo ntse di pitika mono e ka ba re shebella ba emetse go di tlo qalwa ke rona. Re khutle go dula fatshe le bahiri ba basebetsi bano hore ha se fela hore ba nyolletse tjhelete ha re keneng tumelano le selekaneng sa go mesebetsi ya bona ya sireletseha ho fihlella hona jwale ha o so hlake bane ho sane le China ha le re kgwebo ha e ntle o fokotsa fela dinaheng tse ding ka di-profit tsa bona ba bona hore na mosebetsi eno o phela jwang le haebe a iswa hae o ya tshwere e letsohong bana le rona hobane ka re etseditswe waiver ya creation ya mesebetsi o ipapallwa ka batho ka mono ka difemeng ha o nepahetse ho loketse ho dula fatshe ho ngole hantle hore na motho ena re mo nyolletse re mo fa 2.2 re mo fa 2.6 o se ba tswa mo leleka hosane mo le ka mo fokotsa batho bana hobane ba khutele tjheletenyane o ba lefa ba ka leka ho itshireletsa fela tshireletso e matla e tswa ho wena o le mmuso e le wena motho ya bonang ho walositse batsetedi ba mme rona ha re kene re tlo re sebeletsa ho bona hore dula fatshe mekgwa ya tshebetso ya otloloha ho bona hore batho ba sebetsang ka mono ba sebetsa ka boiketlo ke ila ka re ke qopiletsa ba ipitsa mmuso ba go fe ba di lokisa hona jwang ba se ba re ba tla emela ho bona hona ho tla because rona re tlo di etsa ha ba ka ba kofa e tlo thusa hobane tedelo ya bohlokwa ho bohlokwa ke maphelo a Basotho. Hona le taba mona e lisang batho haholo ya hore ha re ntse re sebetsa re hulelwa tjhelete le bahlanka ba mmuso eo teng re tla e fumana ha re se re ya hae ha re se re ya hae re fuwa karolo e nyane karolo e kgolo e sala ka mmuso ha re ka ra itebatsa hore ha ile hantle tjhelete e ntseng e hulwa ke ya bona e tlo etsa hore ebe ra itebala hore re loketse ho ba sireletsa ka ba mamele tjhelete eno e ntseng e hulwa re mohla ba yang hae ba bana le package e phelang mohona o pharaletse haholo ke tlo qetela e ka nna ba ke tla go boka tse ding tle ga re tshakela mabatwana o re a sitetsweng ka ho setlekwana ke tle go manolle ke tshepa hore ha o tle ho nna jontire Makobotata a heso hona le qholotso e kgolo ka hare ho naha ya Lesotho ya bosiko ba mesebetsi ena e bakang le hore ha ho thwe ka jeno o khomme mokga o motjha ka nqena re so shebisise le foundation tsa teng re so shebisise le gona le ntho thwe mohuo le motheo bana le molaotheo bana le eng ba phama baya hohle mo le teng ha ho ne hona le ngwaneno a neng a ebe pela ha wa se a tsamaile o tlo sebeletse hore o tlo tiisa ka mona ka haeno ka Kobotateng hore hela ha re ke re beng batho ba tlisang bophethahatsi re se ke ra lwantsha batho ba kenelwang ke pherekano hobane morete thwa rona o sa hlake hantle ha re ka ra e bopa ka sebopeo seo
ba ntse ba tla bona bana bana ba bo rona hore lehae ke kubotata le mohla ba kgutlang le tle se ke la swenya haholo difahlehong. Moshweshwe o theile setjhaba sena ka kgotso. Ke nnete dipelo tsa rona di rata ho ritsa haholo di reteleha. Fela di potlake di kgutle hobane ha re tshwarane ka matsoho ke hona ha re le matla ho ya pele le ho hlola sera. My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging. Anzo potoloa ka hare ho metse le metsana. Re etsa dipeiso tsa dipere, re etsa dipapadi tsa mefuta yohle. Wa hopola hore dinaheng tse ding peiso ya dipere ke ntho e kgolo ho buang mono batho ba kgutla ba hapile dimilione ka ho lo ho thafela hore pere e itseng ke yone e tla hapa. Empa rona Lesotho mona ha re so fihlele boyang ba ho utlwisisa hore dipapadi di ka fetola maphelo ho tloha ka batjha. Le be le tshwae taba ya dipapadi di a theoha haholo ka sekgahla. E tendentseng e etsa hore ebe dikolong mane moo re neng re fumana talenta ya bana ka mabelo le dipapadi tsohle mefuta ya tsona e ka re hlahisang matjhabeng e theohile haholo. Mme re le lekgotla la kubotata re tlo tsosolosa ka ditaba tsohle tseo re ileng ra dula le mekgatlo ka ho fapana ya dipapadi ona makgotla ana a basebetsi le mafapha ohle. Ke be ke le bolelle makubotata hore ka lehlohonolo le tshabehang re bona re fumana dimemo tse ngata haholo tsa batho ba hlileng ba kopang hore re kopa leke letle le tlo bua le rona. Re leboha haholo, ha re nolofallwe ke ho ya re lo fereya hobane jwale ka nako nngwe re na le ho tshaba ke ditaba tsa rona tse ngata. Empa ba re kopa Ntate Kabi o ke otle o ko tlo re jwetsa hore na kubotata ka mora dikgetho e hopola hore sebetse jwang le rona. Taba eo ha e nyane e kgolo
haholo. Re na le ha ke ha ba ho tsetella banna le basadi ba ileng ba tsamaya le Ntate Thabane ha qala leeto lena. Banna le basadi ba bang ba ile ba wela moleng wa ntwa ba sala tseleng. Ke ne ke ntse ke botsa hore hela mohatsa mamang o kae, bana ba mamang ba kae ba ntse ba etsang. Haeba ho na le tse ding tsa dintho tseo re lokelang hore re kgutlele ho makobotata re lo kopa tshwarelo, ke taba eno ya ho lebala malapa a batho ba ileng ba tsamaya le Thomas Thabane leetong lena le re beileng mona mo re teng. Re mona mo re teng ka jeno ka kobotata e hodileng ka lebaka la leeto le ileng la tsamauwa ke Thomas Thabane le batho ba neng ba mo tsheheditse, bao nkekeng ka ba tatamisa ka mabitso mona ba wileng moleng wa ntwa, bao re reng re loketse ho kgutla re le kobotata re ho kopana le bona haeba re lokisetsa ho phela le bona ba lokela ho phela re pheleng kaofela. Ha ke tsetella ke mpe ke re Ntate Thomas Thabane ka selemo sa 2019 ha re ne re o phomole o ya hae, o no so tsetele e meng ya mesebetsi ya hao e meholo le ditoro tsa hore dilemo tsa maqheku a kgolang penshela di theolo ho tloha 70 ho ya ho 60. Mme ntate ke bua mona mo ke phatlalatsang le ho thakgola moruo wa kobotata hore ke a o tshepisa o ntse o le teng bophelong ba hao, o tlo tla o bona kobotata ha e kgutletse pusong e fihlela taba eno dilemo tsa maqheku di theoha ho tloha ho 70 ho ya ho 60 ba fumana mekgolo. Sekoloto seno se setse le rona Ntate Thabane, ha o bolele hore ha o phomotse o ile hae ditaba tsohle tsa ditoro le ditabatabelo tsa hao di tsamaile le wena. Re tla etsa sohle se matleng a rona ho phethahatsa le ho phedisa ditoro tsa lekgotla lena ka mokgwa o isa le mo shebela hore na kobotata ya o ka ela tjhaba. Ho bona nkebele, ho bona Kabi, ho bona se le utlwile na o itse moetapele wa lekgotla bo mme ka nako ha e sa le yona le lona bana beso ka di 28 tsa May ke birthday ya ngaka Motsohae Thomas Thabane. Ka di 28 tsa May mme ba na le hona he ho lo thabisa le ho tlodisa letsatsi leno ba ne ba potela teng mane makgwakgweng.
name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging.